Haka Triennial Conference jong ka People's Democratic Front PDF kabalalong haka arpo terik unailar arhajar arpoar ha Community Hall mau Karshilong lawan banyishim bentalang dau Presiden Barim Kaseng uba Bante Dor Lingdo UMLA Kasora uba Gavin William ubala shimti kum Presiden Thamai Kaseng kiwe de kinong yalam ka PDF haringkat ka jingedon lang da ki spangut kinong Kershan Kaseng. Habakran hadin balawai ke jingelang u Presiden Bathamai Kaseng uba Gavin William ulayathu madai ha ka Central Executive Committee kabalalong ha ka khatpra tarik unailar bad hadin ke jingpen pau da u Presiden Barim ka PDF uba Bante Dor ya ka jingbam la asyu ka jong u bandang bat ika kam kum unong yalam bakaseng kala jid ya uba Gavin banlong kum unong yalam Bathamai Kaseng. Hakabaya daypat bat ke jingjiet nong mikmat syakaying dorbar tauan ke jela hausnem arhajar arpulai uba Gavin William ulaong baka PDF kadon hadu arpo pratali ki zonal committee ki bedang klain bat trekam hadu menta bat ula benrap ru bahakabaya day bat ki kertong ki banyakun na kaseng hakate ka election banwan ka syong haka Central Election Committee banshim ya karai. Halor ka jingja jang ki arngut ki MLA Kaseng PDF na ka jingyalang kata uba Hamlet Sendoling UMLA ka Melim bat uba Jason Saukmi UMLA ka Umsning uba Gavin ulaong bakaseng kala pentip syaki henry omtip ya kadaw jang ka jingpep jang ki ulaong ru banaka liang jang ka PDF kam kwa ban kentho AA halor ka ni kapang. Halor ke jingbam ya dan lang UMLA ke Umsning bat UMLA ke Melim hakate ke jingyalang uba Bante Dor Lingdo ulaong bat tang makihi ki bantip khamha bat nakaliang ke seng PDF kamdon AA banong henry ke seng kan sakot jingyalang ban perkat halor ke jingja jong kini ki arngut ki MLA. Syusyu ulaong ru balada kita ki arngut ki mi no nakaseng henry kaseng haki konstituensi jengki kata Melim bat Umsning kadang klan bat kidang don kinong yalam bat ke PDF kadang don ki brio kiba kadang la ban penyeng kertong haka election hausnem arhajar arpulai. Makata timplong waktu yo garai ke betikana ke mengakhirin dua ne ka dinaki. Enre batong nagalang jongi habai de bagani final conference nya ha ke cimpetip sakti pangindon ni final conference ke penunjuk no sistem nasional. Dari nagalang jongi sem awan tau dan nagalang jongi ni dan oi aga jalang ngayo i ba ngadon upai ki aku pratali ki zonal committee kaleng sodong jala bar rojo pot ki betuli ki district committee agni jalang henne ngayo i ba lai ko ni wan simita na baro committee kengin akin tujuan yaki bahwa baru sekatan yang sudah di komiti dan di batrikam dan di batrikam nengi satu banang ni syakma desi dan kam di dulu izin temai lani ka bisok swing jongki district committee berkunjung yaki zone committee nak kalian jongi ke parti ding ba ke jitre lang nyele rengkam pan akibit na parti nang syakman nang batengkan ya berukam trikam khantam sakti terus kumba katnu ngut rai ki candidates ke parti jogi ka kan pendieng kini election markum malam ta boy idan ni zone committee ber keleng sodong jala mereka baik ini bagi candidates nak kalian jogi ni sa convene ka Central Election Committee pansim pan ya rai ko khadu adu mentang yang panang pan partai kanu di candidates pan ya simbentan tendeng yoi kalian jadi zone committee pun penpal kemensian bagi kuah bagi sementara nak melakukan election acara apa dengan isu tu tu mengilai keren dan bernasam yang nu dia quality not just quality kamen tu apa nama sebenarnya baru kisi macam job tak hatut ni dan concentrate on the quality not on the quantity dan kalian kejongi di sepan ini ke Central Election Committee bana kalian jong working president berkatu ni kanu kami kita Central Working Committee kilang kita Central Election Committee pensimpan ya kerai parti ini kadang lain National Committee ada perform don nomor mundai baru sebalik tak gilet nang lada gilalet gilarai kadu baik dai nang tak tahu pemerintah ada di jaga berarti ke National Committee jongi ke lain bagi mereka mang ni kita lang nak kalian jongi i bagian buat napo Melim idon nang ni buat nak kalian jongi badon soklet napo sing idon
ini kita beri dia ni kita kena ini mesti lihat juga kita layanan parti tu kita dan nak pada kantor tu speaker berikan jumlah milih juga ni kan makanya kata apa macam ni kalau kemudian mo lada ka lalong clear la kerensai nak kalian jumpi kan sa attract by attention tu kata tegak dari sisa din rai ma hadu mentang oi pi ki padio yang rai ko hadu tegak don kami pi nak kalian ki perlok media by trisitong bani ai ki kuat nak mentang jung mentoi jung inok song ko state nak mentang jung mentoi jung inok song hati di constituency di ka bahabo pi kelima kemat na lagi nang mo pilih ka jing sya nak kalian parti pakan pan sokos ni ki kerensai mah ajak lagi meeting tali di conference tadi kami jual bah bisa ni kalau sen Kayak ikut teknologi baru ajak ke meeting kalau kumni kan dia mau kan ni kedai meeting ke bakong sang tamatasi di yang kiwi ke meeting im dong tamar kidon di kam ki jam ya meli ki bun kam ada ita election dia mah andrai ibu ini kan ni kesini parti nak kalian parti kan sesong buat kan boleh nabi om tak ada kam di bagian saya di bagian luar di bagian ong sisa ni dia di bagian di bagian beriu terlai di bagian kata kami di bagian kami di beriu terlai kan semua jadi itu jangan di bawah tiang tu jangan terlai di bawah di lawan ni pilih air pilih leci ye mereka pada jikir yang kumala ong di nang dalam di teman jadi pasti yang nanti masuk pasal pada kelas siap ladang tu kulai semua di sekolah tu pada abangnya ni dengan saya berdekat semua di kayu punya kerana di kamlong kami syukuran tadi di sawah roh lewat persawah di pada priang kena mama pi kena priang sesuai dengan kuat sekaleng di sekarang pilih bermanfaat kita kasih sign kepada tangga dia mereka atau sempol dengan komiti berpercaya pada ini berpercaya pada kita hidup kawan kak ini saya perlu beritahu. Tetapi ini kita